Serikali ya kaunti ya Masako ni atoisia unena nyana kosa mawoni sionisi kivathokonya konti no yulo wa mitalatala kauta hivo kwa ile uthokoni wa maofisa ma inspectorate mutalatala wa milati ya kiwu na utheu na mutalatala ungi wa kunenga mwenembe uthasio wa kukwata livoti sio ndiko netia uthokomi wa kaunti no mutalatala ulawane wa wito muno ni uthokomi wa maofisa makanzo kana inspectorate undu maile ovulana na NND na kula maile usukuma NND vate kuvita mevaka Cosmas Masesi ula ungamite wodi 5 sia Matungulu kana sub-county administrator inenet na wasikalo hii Matungulu ni waweta kana kilelo kinene ni kwa ile uthokomi kwe mwenende na kutumia meya undu vailite vate kuvinyia kana kumunyamasi ya mwenende. Joseph Kitheka na ili voti na Cosmas Masesi ni kana mawoni aramoswa umundi kwe mwenendi yumetelo twambe wa mbunge ya Masako nikenda kuvirikithiwa kutwika miao na kwatiwa kaundini ino umundi twetha na public participation ya bill ina glasi umanito na proposal ya executive ila twamina ona ni mwenendi sieto ikula kwe mbunge na mbunge yete kundi na endi mai masime mapetukithia kana imalea na yekwe these amendments tuina bili mwe ya kiwi, tuina bili ngia inspectorate na tuina bili ya mwene ndi kunewa report yoyote kwenda thini wa county government na ya mwiso tuwetha bili ya kiwi twatabuka kana ni lasma na ni jukumu ya county government kunenga mwene ndi kiwi kisio kiwi cha kitheu na consistency mwithe binda yonthe mwene ndi na kiwi kona nyana mvango wa ni wandi visi theka Masesi ni wathingila kana vai mwene ndi ono moisio ni siandwani ukakulwa kindu kaundini ii ya Masako kwa kamwako wa kwikala ute wa biasala vai kulia ndi kuyumila setene ila mena miako ya biasala nikena mane olingelia kutoisia miako yo ando ala meko umisiene yonthe na mundu akanumba ya ikala twalitothi ni ikanzo mundu loko kanumba sia ukombo ethia na nduka sia ikala twaigwa nosu na kenwa ite uko visini wa planning akalete approvals na akanewa approval ile kwa 5 years na sindu ile ite uko nambewa kwambia mwako kendo kethia nditwetha na ibinde sio ne ibinda determino ndini wa mondo maitu mautethia na umundi ene ndi matungia ngwendo kwetha ni moka nesa na twetikala na sindu letu asome one county government ni nzio na itungwe na ene ndi megwe meno tani mwingi meya governor aende na umathukumu mundu wa kwitha ni mesika ni mundu awendi musio na mundu ala ndi meus tibikia na twethwe mwene ndi 2027 maka mutunga kibilani kwa cha aende ni sigawa na ni wigwite na twina mubango musio kwa ene ndi ma Matungulu mundu ni simalelo maitu mathuku na ngaba no bangie ne sanga wa ya mauta kwa ukwa minonywa withie tuite malelo kwithwa ndaka nyenda tha ene ndi ma Matungulu kana niti uthukuma na nzela ya elite mutatala uthukumwa maofisa ma inspectorate nimo mena mwanya wa kusisia kana mioni yatiwe na uya wa maofisa ando elote thwa ni mundu ungi nikithwa ni mailite uthukuma ungu wa mio ya kusuvia mwenendi mundu lote muthukumi wa silikani kana lote muthukumi wa kanzo ndailite bindo na theba kuthio sumbu wandu kwa iwanzani either ni numba myako either ni kusisia ma license kila mundu wako na uyo lake sindu zao sia license yeke we kanzo nutu na ndoma inspectorate mao kwa na uyosu na endi itu atabuka na sindu sia health wa mundu ayo thia kuya sindu sia kunindo kwa nu balote yandu sindu tiba theu na waiteka 1 2 3 na wati wa notice mundu loke ka enforcement yesu ni muskali itu akanzo na ndatumia nzela ya elite kutabia na ketha no kukwata wikwatwa lakini batumitwe miao na bate kukalatwa mundu akwitha at the end of the day tuyene ndi ma Masako na itu alitosuwe wa nemeo ya account ile kwetha in place sikalo ingi taithine sia toiwa kangundo masinga ya tamwala kathiani na mavuko ile mbunge ila si kaundini ino Joseph Kithengeli vote vilingi wa Mauvo Mutongoi TV